Kuyintokozo ukuthi sihlale phansi sibheke udaba lwamaphupho. Kuhlale kuyintokozo ukuthi sikwazi ukuthi sikuphendule. Siyazi ukuthi ngeke sibaphendule bonke abantu, baningi kakhulu abantu, kodwa siyazama so kuba kuningi esikwenzayo kwenzela singabi nesikhathi sinafu sokulokhuza. Nami nama challenges maningi kakhulu because uma uphila emhlabeni you will always have ama challenges that will challenge you. It's ama challenges empilo noma ama challenges nginabathakathi yabo. So should you if to juggle between the things abathakathi ngapha abantu ngapha and so on. Kodwa ke asibhekela udaba lwamaphupho unothando shongwe nothando shongwe hypass kusho ukuthi iphupho ubona imbangi yakho ethela umuthi emnyango wakho umjahilile angena emgodini. So la uphupho umuntu amaziyo oyisitha sakhe oyimbangi yakhe ezovuzela umuthi emnyango uyamjaha bayalwa lo muntu uyabe ungena emgodini. So la ngokujwayelekile vele number 1 ngokujwayelekile uma uphupha uyisitha sakho kupha ulubi uma sithela umuthi ngabe semnyango ngabe sendleleni ngabe sekudleni ngoba lokho kusho lo muntu mubi kakhulu futhi ukusebenzisela umuthi. Yabona. Number 2 omunye angayibheka ngalendlela angathi yifuthi uma uphupha isitha sakho uPaul uma sithela umuthi ngabe semnyango isegedini setafuleni sekudleni njalo njalo. Lokho kusho lo muntu kumele umqaphele kakhulu ngoba kalungile futhi akamile ukugadla ngemithi. 3 omunye angayibeka kanje angathi uma uphupha isitha sakho uPaul uma sithela umuthi emnyango ekudleni eoffice endleleni noma kuphi ngoba lusho ukuthi uyaxwayiswa ngalomuntu ukuthi kumele uqhele kuye. Kungenzeka uNkulunkulu uyakukhomba lo muntu osebenzisa imithi lo muntu uyaqhubeka nokugadla noma isidalo sakhe sikukhomba ukuthi lo muntu lo uyaqhubeka nokuthela umuthi. Uthi ngesikhathi ethela umuthi lapha uyakhonjiswa ngesikhathi usulwa naye sekusho ukulwa kwalamandla kamoya kwembethe wena alwa nalokuthi oyisitha ngithela lokungathulwana noma ke kulwa lamandla kaNkulunkulu akwembethe wena alwa nalesitha ngesikhathi usulwa nalomuntu loyo. Kodwa kukhomba lo muntu akalungi uyaganga vele uphathe imithi emibi ngokujwayelekile nabo. Siyabonga. Kulela uyo Jesu